Assalamu alaikum dostlar, kattalıqçılar, bizden görücüler. Bugün biz Noukendin sentrindemiz. Bugünkü çağrılışta uşul 1,5 jaş tay, bundan keyin açıdan gelgen Dakan uruk satığa koyulат, anlamese atesi. Aka, atыңыз kim болады sizden? Assalamu alaikum. Bahadır men atım. Bahadır aka, екі çıgat ha? Екі очыға тоғы. Biri bul, ikincisi Dakan. Dakan uruktan o. Dakan uruktan. Anda bunu birinci şunun malumatını bereyle anda. Bu jaşı 1,5 jaş. Jaşı 1,5 jaş. Bişkekten kelgen. Ata-enesi şu Dançak men Arlovskiy aralaş. Rossiya ekan da? Rossiya o. Maka dostlar. Enchi bap alganmiz. Hem yaxshi nimalarga sotib o'tamiz endi. Maka. Enchiga algamday. Qo'lga jo'sh, yengil emas. Meni uyretilgan emas. Uyretgan emas, yo'q. Tişin açınçı, tişin görsötöyle. Nah. Tişin gördünüzler. 1,5 jaş. Kavak başı. Kökürögü. Kutugalı. Denesi taza. Kol bala. Al kanka. Bunları kelgen. İşikleri baykalbaydı. Aka, bunu çeçip durup nары beri bastırıp jetelep koyla. Anan basını aytaylı. Nah. 1,5 jaş. Nары jeteleyelim, nары. Uşul jaka. Butlarını görsötöylü. Bakap turabız. Yoş ekeni. Bular bilesizler. Oor jıl bolot, çoң jıl bolot. Rossiya. Boldu, kaytarırım. Özdağı semiz ekan. Bu birincisi oldu. Tuğanlar. Aka, anda beri burun. Bu basını kançaga koyup atasız bunun? Bunu basını hem 250 deybiz endi. 250 kem bolat ha? Kem bolat azgına. Maka. Yaxshi akçaga kelgen özü kulunluğunda. Kolunda gelgen be? Kulunluğunda kelgen. Bir yıldan beri kolda. Ova. Kol bala da. Kol bala dey. Onda bunu baylaylı dağı Dakan minga ala tamayatken al. Жаңасы улакка чабылып жүргөндөй бардык далил менен азыр анда тааныштырабыз достор. Каналдан алыстабай турабыз. Макай, Бахадыр аканын Даканы келип чыкты. Бул кушбак чапкан көк аттын баласы экен. Бахадыр ака, анда буну маалыматын берели. Сизге качан келген бул? Кантип далилдейбиз? Бул Куманлыгда келген. 2 жашында. Азыр канча жаш болду? Жаңасы болду. Жаңасы. Үйүргө барып келди. Өзүбүз кол бала кылып, былтыр балдар кулагын көрдү, галасын көрдү. Ишенгенден кийин үйрө койдук быйыл. Аздан жакында эле келди, эми багып койдук эми 1 ай. 1 ай. Калды, Петрак кеп калды. Siz aka, Dalili бар. bu kimden geldi sizin kolunuzga? Menga bir Zamir degan ukam bor. Azar bo'lganda Patsezdan. O'shandan olgan men. Al açıdan algan. Al açıdan olgan o bor. Manakey dostlar. Dalillari bor. Janagı telefonda golos var ekan, oşonda koybaysызбы? Buzub koyayım dostlar. Buradan linya Dakandiki deysiz. Qaysı Dakan, qaysı ak dese açıda Azim Kul degen akanın balası, kuşbak çapkan kök attın balası deysiz. Anan böyle jarımlar işenmese men nomurumu berip koyasın. Uşunda Bul kayaktan gelgen dese Baymunduz'dan Zamir'den algam deyiveresiz. ha, boldu. Bu Zamir akanın golosu ekan oşonda. Zamir bo'ladi. Yaxshi. Ulaqqa
жооп берет экен мына келесине. Келеси жакшы дейт. Адрес Ноокенде турат. Бою канча чыгат ака? 1.55, 1.58 нарынды. 1.55ке жооп берели, а? Жооп берели. Путу колу, денси колу таза. Таза. Үйрү бар, улагы бар буюрса. Достар, АТС'ин номерин экранга койдум. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Баасыны канча дейсиз ака? Баасынын линиясына карап жөн эле коебуз энди. 350 деп коебуз энди. 350 миң. Мына. Жолун коюп беребиз энди баасына. Достар, кеми жолуна да коюп берем дейт. Чалып соданы басты. Содада береки бар дейт го. Айткам сенасында түрө бербей түш берет достар. Ассаламу алейкум рахматуллаху ва баракатух. Ушпак чапкан көк аттын баласы достар.